ভালো লাগবে। Hello. Senior most lead. So now we'll give special token of love. खनाकाची त्रिपुरा हासनो अंगाय आदिना सकायच्या नागरिक सुरक्षा मंच हने बरक आदिना सकायच्या रेली तिखायने लिथां दङ केबंना निदिके थां दङ अमन बागे अमन कयजों चङो जाना जे खलायने र खलाय दंथों बंग नपरै जों किट थनांगन थांया कारण जों जे अबहाय ख्रिस्टनि उपरे जिसु ख्रिस्टनि उपरे हायने सानाय हायने वानचुंनाय अब कायथन बिचार खायनाय जों बरकनि बागै कुनु जारा जों ख्रिस्टान तंनाय रखसो अब कुनु दिन हायना बा फना हाय बना हाय जों अब कुनु दिन सेंला बने बगे नां वानचुंनाय दाति खलायै जे अबहाय जे बंगनि बखाव वानचुं फायमना कायथर बरनो दाति बंगनि बखाव से कक्सरी आनि वानचुंनो जे जारा चंगारो जारा जे लीडर थाई तंनाय र जिसु ख्रिस्टनि रबो हपं सापं जारा जों सुरि तंनाय र जों पुइतमा जानाय जों जिसु ख्रिस्टनि उपरे कुनु किछु बा जारा जों जे बिनि सागिरिनि तंनाय र बिरिदे कुनु किछु खाय तंखाय जों आवनि बागै कायथर सुरिताय कायथर बरनो खमाखाय रथों कायथर बंनि खाव कक साथों जों अब सब समय अककनस दंनावन चंलाय बनि बागै तिनि न क्रिसमास बानिकनि बिचिं तै जत मथानि लिदार रखना तिनि नि बानि खायनाय ताई तिनि न मीडिया नि बिचिं जारा खाय तंनाय आं अबरन कयो जारा जों ख्रिस्टान तंनाय र चिनि उपरे हायमा सानाय कायथनि उपरे हायमा सानाय रखनि बरकनो जों बंनि माइन्ड न चेन्ज खालायनानि बंनि खाव कक सनान बागै कायथर बंनि सागाव हामरि आशीर्वाद बरकनो फला कथानि फान्द खालाय दंथों जों अकक समाजर ताखतै बुहुक जों बंनि बागै जों गोबां मा बरक ताबुको जों खोनावरा बरक आफर थुमलायै बरकनि जे प्रग्राम खायजों बागै चिनि बरक बुजियारा जों उनके दुइटा फेसिलिटी नाखौ ख्रिस्टानि बनावो हिंदुनि बनावो हाइकिराक जों साजो तामो फेसिलिटी दं बेबा हिंदुनि बनाने ख्रिस्टानि दाबो फेसिलिटी आंखौ मास मायाबले चिनेबा वान जिबादे जों ताम फेसिलिटी मानखोबा अबनि बागै आं सावो सानै बरक साइ दंथों कायथन नायमाते जुदि खाय दं हांखाय जों जारा त्रिपुरा हास्तेवा हायका जों जे भारतवर्ष जारा जों ख्रिस्टान तंनाय र आसक पुइत खाय जानाय र आसक पुइत खाय जों तंनाय रखनि कक सुरिमुं कक थाय आं पाप गोनांनि मानो ताय कायसाबोनो गोथार बरक दं मानो बनि बिसितबोनो कायथर खानानाय बनि कायथनि ककनो जों पिनानि माना मा खायनाय जतनो जों बखाव स्माइता मातांनाय तामनि बगै माने चिनि सिगलारो बेलाय तरो कलाय थामनि बगै ओमो चिन बगै बेलाय ट्रेक तिरिनि से 15-20 बसरनि सिगां
Shillong rogo no khanana Mizoram rogo boro drugs addict gui bomo farang lihorkai poria drugs paijoi last ke suitcase ma phalo mane boy pundo phali drugs maso tini se condition tripara jo phai sopoi dong phai buikhi ya kali ribai kya bachang kitab se sangai dong mane jo mochin bai bhai threat amni bagai khajang takuk te khusong seng obono chini public thani chini message tong nai seng katal bisi katalo katal Christmas ni salo chini mission and vision chini youth drop no seng bahike romoi nargai tong nai obo kintu belai wang solai dorkar karon seng semono first ni jati all jati emon jaga thang sugoi kya packing salaimani hai chini ma pha chini parents ron bo bele responsibility tongo jaga bo kasi example maru prai no chini ma pha ro bo seng chini responsibility no seng wang sugoi maya tan bagi male seng maximum no samong tangi sanai ro nogo samong tangka salpung bayre wo nogo horo phaile kya tai basabati chen chair lai mania because of chini financially weak ni bagi tini kasih example ang diapan maru chini ma pharo botamo mal mata ro sung lil layu pun wak tok sung lil layu pheba pun nogo kharcha phayang keno sung tok stu tu lai horo kintu an puntang tin nogo phali asuk ne wak yogoi khangkai no sung ta wak no khawya koi jaka so matan mal mata phaya ke sung tos di rutuk lai phiaba besar nogo hobi phaya pan sung rutuk ya sung tam salai ei bil bondoro be thangata hane sung aram ten ya kariru phiaba o 24 ঘন্টা o je 12 ঘন্টা o khorsa nini basapati ni future no stock khairi mano abusung baso nu hui botong ambo yang ma farono bangni koimung kesar mong obono tongnai sini besano kaham kai ti sanani bagai sini saksan responsibility sing balai khan banai ram kaham thung sini Christmas bu phai tong wan bagai benro no belai ke advance Christmas ni hamjang ma te khuloma ya phar sini Christmas banek ni bisingti sing besu mane kaham message tini makha nero sini kok sanai ro ni bisingti khnaka omahai banek ni bisingti sini kathalai meng teibu mane karak ngui phai hamjak lai meng teibu bare ui phai sing omahai jorawo Christmas banek ni bisingti sing Bible ni kok thuma kaharo bo sing khanalai kha sini pastor ro reverend ro ni khokti teibu khanalai ni ro o koek din Christmas banek ni bisingti nahor mung kemamba kaisa si sini do phano sini o lokrong no bahai ke lama kahambo telang manai bosi jau mahai uduk organizer no bu black ke hambai ma ya pharu je omahai teibu kaham ke phainai salo program khaima na tei जों जतनि ईश्वरनि थाने जों प्रार्थना खालायनाय जे अमाहाय तैबो गाहाम प्रग्राम खायमाना तै जोंनोबो ओ मेलानि बिसिंतै जे जानजा ओपिनियन शेयर खालायमाखा कक सालायमाखा जों अ जागायाव फायै तैबो कथालायखा सिनिलायखा अ जराव सिनि हास्तेबो आनसे सिगां सानाय रंबो साय थांखा जोंनो बाहायके तैबो कथालायाखायनो अमाहाय चलेवै दङ भबिष्यतआवबो चलेनाय आनसे सिगां सानाय रं साखा उलावबो खोनानाय हायफेनो अ मेलानि नाहरमो अ बनेकनि नाहरमो क्रिसमास बनेकनि नाहरमो तमा तंनाय कथालायरवानि तैबो कक काहा ईश्वरनि कक काहा न सानानि बागै बसि नाहरमो दिनै जों खोनाखा
কিছু সংগঠনের নেতারক সামানিরক যে চিনি তিপ্রাসা এসটি সারিবে তাঁজানাই যারা খ্রিস্টান খাইনাই রহি হমানি ভারতবর্ষনি কোনো সংবিধানও সে সুইজা করে চিনি অমংখা সেকুলার কান্ট্রি কোনো ওয়ান জানাই করে হাইছি বড় অমাহাই যে হিংসা ni lama tui jono sekang ni nai maro no chini or ni tabong ni jubok tong nai ro chini borong ganang MLA saka chini jubok yo generation tong nai ro jeng kaham ke ma bujok nai hai chi chini je sijak rong no jara sia tong nai ro no or jaga ang ek khai ni musu bad ba ne ang ma saw chini yo generation ke sudu society ni backbone ya pod guider bu mang nai hai chi lama phulung nai bu mang nai churu back ni simi rak to ma bai nya society no lama ma phulung nai je bo lama sing thang kha hingke jeng buskang agok manai jeng noble nini mai rok mane busuk shokti sale hapone bai bai dagi jagoi tomo nge yot ngoi yot generation phasi shokjak ngoi যদি बै बै दागे जावै तंखा के बाहाय के नैबा नों यत सोसाइटी यत जेनेरेशन चिनि द फानो लामा मा फुनाय और गाइडार मांगनाय आसेसि चिनि सोसाइटी आगौनाय और जागा आन कन्स्टिट्यूशनल ने कक साजागै तंगो तारपरेबो जों बख्रक मिहिंजाक तंबाय बाहाय के तंया बरनो मा बुजौनाय हायसि बरनो मा सानाय जे भारतबर्षनि संविधान से सेकुलार कान्ट्री के जों और जाता जो जानजा धर्म बिलिभ खाइमानि न जों खाइनाय वानानै कुनु ककरि हायथि जे थानाय रक साइ दंथों ईश्वरनि आशीर्वादबो मानाय हायथि जे अमरक खाइनाय रकबो अमहाय खाइमांगलाक जोंनि भारतबर्ष अमहाय देश बैनि मुस्लिम कान्ट्रि वसासे अमहाय याखबले भारतबर्षले सेकुलार कान्ट्रि खसि और जागा कायसा कम्युनिटी नि कायसा रिलिजन न अमहाय एसटी सारिबे तानाय हि हमानि रक बरक आनकन्स्टिट्यूशनल भारतबर्षनि कुनो अमो सुइजाक करि हायथि जों सानि थांखांगे बरनो जों हिंसा बाया हामजागमानि बिसिंति बरनो मा बुजनाय जे अमहायनि कन्सपिरेन्सि ओ ताथांबि मा सानाय हायथि कायसा धर्मनि एगेन्स्ट कायसा धर्म नै एलिगेशन लायने हंगे बाइकिं नैबा जों जत अमहाय क्रिसमास बानायनि बिसिंति बा अन्यान्य फेस्टिवल नि बिसिंति जों दैबो कथालायनो हामजागलायनो न स्ट्रंग सिमा खायने जे जाते अमहाय सोसाइटी ओ बरक खाया रक निनि जातिनि बिरोधी धर्मनि बिरोधी कक साराय रक जाते जागा मायाना तै अमहायसि जों कक मा पेलायने ग्यां तै कक